Әрбір халқының мәдениеті bu onun dini, tili, urf-odatlari ve elbette şu milletinin vekilleridir. Medeniyet bizge muhim, ақчаға alınmagan bir şeyni, yani birlikni bag'ishlaydi. Qrim tatar xalqining medeniyeti çok asırlık, zengin tarixqa malikdir. Milliy ansamblerimiz, teatrimiz, ana tilimizde chiqayotgan neshirlar, tug'an tilde yazgan shoir ve yazıcılarımızın, bestekar ve ressamlarimizning merosi. Bu eposi bizim boylig'imizdir. Medeniyetimizning esas qismlaridan biri yer ve oyunlardır. Bu negizlerini efsanevi qaytarma Qrim tatar yer ve oyun ansambli o'zinde birleştirdi. Ansambl 1939 senesi teşkil olundu. Onun biri Yagya Sharfedinov Qrim ijodkorlarini bir yerde toplab oldu. O vakitlari ansamblning muzika reberi İlyas Bakshish, baletmeysteri ise Huseyn Bakal edi. Qaytarma yıllarca çalışıp, medeniyetimizni, urf-odatlarimizni inkişaf etib saqlab keldi. Sürgünlükten evvel Qrimda ana tilimizde devri neshirlar de basılıp chiqaydi. Ularning arasında bugungi kunimizgacha neshir etilgan eski Yangi Dunyo gazetasini qayd etmek kerektir. Atajenk vaqtida da Qrim tatar tilinde chiqqan gazetalar da bar edi. Татарская газета «Кызыл Крым» — это измененное название газеты «Yangi Dunyo», оно было изменено в 1938 году. Издавалось в эвакуации для крымских татар, которые вынужденно остались под оккупантами в Крыму. Чтобы поддерживать боевой дух крымских татар, их дух сопротивления фашистам. Все это было, и все это прекратилось в один момент, 18 мая 1944 года. Sürgünlük xalqimizga nice felaketler getirdi. Çok yıllar devamında ana tilimizde okutkan ne mektepler, ne derslikler, ne gazeta, ne de jurnallar, hiçbir şey olmadı. Xalqimizning başına kelgan butun qiyinliklarga bakmadan, qaytarma ansambli de O'zbekistonda o'z ishini g'ayridan boshlaydi. Esas maqsad kelajak nesilga medeniyetimizni saqlamoqdir. В народной памяти оставались главные вещи: родной язык, родная литература и имена национальных героев. В 1956 году, когда вышел указ о снятии ограничений с крымских татар в местах ссылки, и это уже для крымско-татарского народа было огромным шагом вперед, потому что теперь опять появилась возможность для развития родного языка и литературы на родном языке, возможность для национальной консолидации. И эта возможность, конечно, была использована крымско-татарской интеллигенцией в полную силу. 1957 senesi Toshkentda Lenin bayrog'i degan ana tilimizda yagona gazeta chiqmaga boshladi. Mazkur gazeta xalqimiz uchun bir mektep kabi edi. Çok insonlar uni o'qib tilimizni o'rgandi. Lenin bayrog'i gazetasi xalqimizning taqdirida muhim rol o'ynadi. Vatansız adam, qanatsız qush. Vatan ikinci anan, tug'an ana bir, tug'an vatan bir. Xalqimizda vatan haqida çok atalar so'zlari bor. Vatandan ayrılıp buyuk bir faciadır. Sürgünlük neticesinde xalqimizning başına kelgan bu facia medeniyetimizni, tilimizni, san'atimizni, edebiyatimizni, bu eposini mushkul yo'q etib olg'a ketirdi. O'z ana vatanına qaytgan milletimiz bu g'ayib olayotgan merosni dane to'plab, g'ayridan tiklamega boshladi. Bugun o'z ana to'prog'imizda xalqimiz inkishaf eti, yangi qo'rontalar qurila, Qrim tatar yerlari yang'iray, milliy teatrimiz chalisha, gazeta ve jurnallarimiz der choluna. Tilimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz, medeniyetimiz yasharken biz millet olarak hiç bir vaqt yo'q olmamiz.